Hello guys, my people, my brother, ndagusuhuje kandi mwifurije kugubwa neza. Wewe wahisemo gukanda subscribe kuri YouTube channel Olivier Fernandez. Wewe wahisemo kuduha umwanya wawe ni iby'agaciro kandi natwe ntituzahwema kubagezaho amakuru y'imyidagaduro azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Rizami, ikiganiro ni the best choice. We kanda subscribe, support yawe ni ingenzi. Kanda subscribe kugira ujye ubasha kudukurikirana mu biganiro byacu byose. Rizami, reka amakuru yacu tuyatangirire mu gihugu cy'u Rwanda. Reka amakuru yacu tuyatangirire ku musore w'umunyarwanda, amazina ye yitwa Kwizera Bosco. Akantu k'ubwenge wamenya kuri uyu musore nuko yavukiye umunsi umwe na Mr Forever. Kubaza umuziki nyarwanda ndakeka wese umenya uwo ari we. Amazina ye yitwa Kwizera Bosco. Yavutse tariki 23 Ugushyingo mu mwaka w'2000, bigasobanura yuko afite imyaka 22 y'amavuko. Kwizera Bosco mu muziki w'u Rwanda azwi nka Juno Kizigenza, numwe mu basore bakomeze gutrendinga cyane kuri social media yaba mu Rwanda ndetse no muri East Africa muri rusange. Kwizera Bosco cyangwa se Juno Kizigenza amaze kugaragara mu ndirimbo 15, harimo 12 ze ku giti cye ndetse n'izindi ndirimbo 10 yagiye agaragaramo, navuga nka featuring yagiye akora. Indirimbo ya mbere uyu musore yakoze ni indirimbo yitwa Formula, yasohoye mu mwaka w'2020, akaba nabwo yatangiye umuziki. Yagiye mu ndirimbo yitwa Monica, asohora yitwa Solid, asohora indirimbo yitwa Nightmare, asohora Konsoma, asohora Taruka, asohora Urankunda, asohora Kunsutsu ndetse n'izindi ndirimbo zagiye zihitinga mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Nanone ntiwakirengagiza indirimbo Juno Kizigenza cyangwa se Kwizera Bosco yasohoye yitwaga Kizigenza, indirimbo yatrendinze cyane mu Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Asohora indirimbo yitwa Birenze, muri video aza gushyiramo Ariel Wayz, aza gusohora indirimbo yitwa Away nanone yakoranye na Ariel Wayz. Indirimbo iza kuba indirimbo y'umwaka muri Kiss Summer. Asohora indirimbo yitwa Umufungo nayo iri kuri album ye. Asohora indirimbo yitwa Ntazubaye, asohora indirimbo yitwa Aracyangwa, asohora ndetse n'indi ndirimbo yise Prism. Indirimbo yaje guteza saga ku mbuga nkoranyambaga dore ko yari irimo umukobwa wari wambaye imyenda mu buryo butangaje. Ntago ari iyo mpamvu igiye gutuma tugaruka kuri uyu musore Juno Kizigenza, ahubwo hari impamvu nka the best choice nkatwe nka Olivier Fernandez twahisemo kugaruka kuri Juno Kizigenza. Juno Kizigenza yahishuye ko indirimbo aherutse gusohora yitwa Urankunda ari inkuru mamo gose, ari inkuru ya nyayo y'ubuzima yacanyemo n'umuhanzi. Byavuzwe ku mbuga nkoranyambaga ko bari mu rukundo witwa Ariel Wayz. Anavuga ko ku mukobwa baherutse kuvuga yuko ari mu rukundo na Juno Kizigenza, asobanura uburyo uyu mukobwa bishobora kuba ari byo cyangwa se atari byo, gusa nta kuri atanga kugaragara. Juno Kizigenza rero ni umwe mu bahanzi bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, niyo mpamvu natwe nka Olivier Fernandez tuba tugomba kumugarukaho. Indirimbo Urankunda ya Juno Kizigenza ni indirimbo nziza, ifite video nziza, audio nziza. He is a supernatural kabisa. Congratulations kuri Juno Kizigenza ukomeje gutanga imiziki myiza ku banyarwanda. Iyi ndirimbo rero Urankunda ya Juno Kizigenza ikaba imaze iminsi igera kuri ikaba imaze kurebwa n'abasaga 215 ku rubuga rwa YouTube. Ikaba imaze kugira comment cyangwa se abantu bagiye bayitangaho ibitekerezo bagera ku 1000. Juno Kizigenza rero akaba yarayishyize kuri YouTube channel yiwe Juno Kizigenza, ishyira ndetse no kuri account ya Instagram. Ushobora kugenda ukayireba nawe ukagira igitekerezo wayitangaho bitewe n'ikiganiro Juno Kizigenza yagiranye n'Inyarwanda. Yasobanuye byinshi byerekeye kuri iyi ndirimbo Urankunda, avuga ko ari inkuru mpamo y'ubuzima bwe ndetse n'ubuzima yacanyemo na Ariel Wayz. N'ibyavuzwe yagarutse ku nkuru ziherutse kuvuga ko ari mu rukundo n'umwe mu bakobwa baherutse kujya muri video y'indirimbo ye ari Urankunda. Asobanura yuko uyu mukobwa batari mu rukundo ahubwo ari akazi bisanzwe. Aza no kuvuga yuko iyi ndirimbo ari inkuru mamo nk'uko byanditse kuri video. Ati ni inkuru y'ubuzima nabanyemo na Ariel Wayz mu gihe twari turi kumwe mu bihe byose twakoranye. Indirimbo nziza twakoranye, ntago nakirengagiza ubuzima nabanyemo na Ariel Wayz. Ngira ngo mwabonye video nagiye nsohora igihe nabaga ndi kumwe na Ariel Wayz twenjoyinga ubuzima. Ibintu byari byiza cyane rero ntago nabyirengagiza. Juno Kizigenza rero aza gusobanura yuko iyi ndirimbo Urankunda ari inkuru ya nyayo y'ubuzima yabanye
wanyu na Ariel Wayz, ubona ko ibintu aba ari spectacle munami. Juno kizigenza rero ukomeje gutanga umuziki mwiza ku banyarwanda ndetse no ku bakunzi b'ibihangano bye muri rusange. Turamushimira, komereza aho ngaho, ibintu byo gutwika rwose nakizera yuko gikomeje hano mu ba artiste bo mu gihugu cy'u Rwanda. Ubona ko ibintu by'agatwiko ari hatari, bisobanuye ko n'iyi ndirimbo nyine ari umwanya wo kuwutwikira kugira ngo abantu bajye gusoma history y'iyi ndirimbo. Ubona ko bitabyoroshye na gato, spectacle munami. Reza mpinda gushimira wese mu kuduha umwanya wawe, ni iby'agaciro kandi komeza udukurikirane, natwe ntituzahwema kubagezaho amakuru y'imyidagaduro azaba agezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Reza komeza udukurikirane, ikiganiro ni the best choice. Kanda subscribe wifuza kudukurikirana ku zindi social media. Kuri Instagram twitwa Olivier Hernandez 2023, Facebook ni Olivier Fernandez. See you, turabakunda.